Isivisa kuMalindza esikhuphe sichubekile ke salala ke embabane ke ngaphansi kwelibhilidi lakasokhamlilo kanti sikhala ngakuthi soloke asithole ke imali yabo yokunciphetelwa kulandzela ukuthi itindlu tabo kwetilimali uma kwakhiwa sona ke siteshi setindiza eKingsworth 3rd International Airport kanti lesive sithi angeke ke sisuke lapha ke embabane kuma uvisi ahulumende bangakatholi ke imali yabo. Solo sihledi lana solo sefika ngalesini lana ngenzaba ukuthi vele sahlukubuteka ngenzaba yokulinyatelwa kwetindlu tethu so solo sihledi lana kude lona losinaka uqale kusinaka babemnisi wasinaka ngalesihlanu nakasinaka babemnisi ngalesihlanu wasishela kwekuthi usawuhlangana na PS waka economic planning na PS waka finance utayibuyisa impendulo kithi usibona ke Carlos solo sihledi sesive samalindza lana solo sihlalele impendulo yamnisi solo mnisi akachamuki imnisi waka economic planning sifika kanye ngasilala khona lapha nje lapha eminyango wasesokhamlilo building sibulawa amakhata kusahluthu solo sibulawa amakhata solo sigadze sifuna imali yethu Carlos emakhala athinzekako sika onke ang223 mathenga emakhala athinzekako usibona nje silana sidlala ikhikhi lethu sigibela imali yethu labanye abakhona ukuthi asibede imali kepha ke bahlebeta batosibambisa baphindze futhi bajike isimo nje sibi nje Carlos ngokuthi sidlala ikhikhi lethu usibona la sesithe lesikhathi kuze 10 sasilethe utalimala 10 years back sekuthi uqale kusicompensate uhulumende 43% last year wase ubuya uthi usicedzela lo 57% kumhlaka wa 2022 2023 bekwendiwa nakimala detail bekuplaster nyathi Carlos a blaster nyathi akhana airport yasesikhupe airport le airport yase Yemaswati airport. Lesive sithi kubhlungu kakhulu ukuthi kude ke lofisile kusinaka kanti ke balinyalwa ngiyo ke impahla yabo. Etindzabeni temsakato Channel Yemaswati ngigerica lusina kuhle Dlamini sisembabane. Indvune ukuthi kuhlela ke umnotho nokuthuthukisa ke kwawo Dr. Tambo Gina uthi litiko lakhe ke liyati ukuthi khona ke takhamuntu tingajabuli ngekuthi ke imali yabo yokunciphethelwa tona ke tindlu tabo talimala solo ke abayitholi. Gina ke uvetile ukuthi takhamuti atingaphaphuleke ngoba uhulumende uyabathi futhi imali yabo utabaniketa kuthi mathutane. Dr. uvetile ukuthi lokwenda ukuthi imali yabo solo ke ingafiki kuthi ke umnyaka imali wahulumende busophelile kanti Dr. uvetile ukuthi sokucalile ke umnyaka lomusha wetimali kahulumende lokusho ukuthi ke kumbe ingakapheli inyanga yamabasa takhamuti kitabe selitholile ke imali yabo yokunciphethelwa ikomiti yabo yabatshela ukuthi uhulumende uyadilungisa imali tenu ngakhuluma na chairman wabo Richard Dlamini ngasho ukuthi tiyaprocesseka tiyasentshentwa ukuthi kubhadaleke nomphakathi wabo watshelwa nayo uyathi lilunga leParliament Makagula wabatshela kepha bona bakhetha lokuthi abatolala la dorobheni bende lokulaba kwendawo bese ngabonga nje ngosiyami babuyele emakhaya bathi ukuthi uhulumende indzaba yabo uyayisebenta ise treasury ekupheleni kweminyaka kuba nesikhashana lapho khona ngase kuyophela March bese tiya freeze into ngathi tiyabiliwa kancane bese ke nasasule ma state 1 1st April kuphinde kube nesikhashana bese kuphuma incwadi ukuthi awunayo imali seningayisebenzisa into lemqwa nje lengayisho ukuthi iyasentshentwa lendzaba uhulumende uyinakile uyayisebenta ngichaze kanengi kulabantu lo lesithunywe kona lemakhaya thina kuletha intuthuko ayitinyembeti inkosi sithume ukuthi silethe intuthuko ayitinyembeti la konakele khona sinephethelo siyaphuma uvale leto tikhala niloko Carlos lengakusho lamuhla etindzabeni temsakato iChannel Yemaswati ngigerica ngisembabane.